faslun 14 darsu en babu 4 kamin hajul muslim na yewtan fil adhiyati fi layajin wal aqiqa e fi inde bobo wana den nabo wiyete dey ko inde bobo wa fi no ender faslu rabi ashara maddatan windande di pet al maddatul ula windande ranere fil adhiyati no yewtan fi layya onta e kadi fewno kamen jangude fi o layya do fewno do mi do e nder ayyamu tashrik ko e nder nyaldi kadi di layya hana hirsede kadi Allah ino hawrindini dum composi dum ha moddi awalan ta'rifuha andingol en fi layya al-adhiyatu layya hiya kun ashat ko dammil tudbaw hirse tengil duha yawmil eid kawalluha nyande julde donkin tagarruban ila Allah ta'ala fi bantagol Allah wadira sani ni mundu hukuma nyawre mun den al-adhiyatu layya sunnatun wajibatun ko sunna wadido ala hali kulli baitin ido kala yimbe suudu muslimin julbe kadar ahlu ndu tawta yimbe mudum ben hino hattana alaiha edo hirsugol layya wadalika dum non li qawlihi ta'ala ko sabuda Allah ko dali fasalli li rabbika wanhar wa qawli rasulina ko nelada man kana kalati do daba o hirsi qabla salati ko adi yulede fali idio fillito paskere kanko hirsali layya wa qawli abi ayyub al-ansari kana latika ar-rajul gorko fi ahdi rasulillahi jaman la sallallahu alaihi wasallam yudhi bishati mulayyotono dammil anhu fi makko wa ana ali baiti fi bengu rasul makko min fu salisan fadluha bural mungal yashhadu inu sedi to lima li sunnati al-adiya sabukun kon sunna layya min al-fadl imurde bural al-azim tedungal qawlu rasuli ma kun la sallallahu alaihi wasallam ma amila gollal ibnu adam yawman nahari nyalande julde donkin amalan gollal ahabbu ila Allah burangali de ka Allah min iraqati damin di hibbugol jijam aranon na barmintinagol yette babe na hirsugol kadi gertogal na dan jijam no ko hirsugol ila damil ha nattiri do wa innaha no sunna on la ta'ti wara yawmal qiyamati bi quruniha wondude galadi makko on wazulafiha ko duwon e kormoje makko on wa ashariha e lebi makko on kanko sunna arda imufo wa inna dama ande no jiji annan sihir sama la yaqa udan yano yayta udan hibba min Allah kalla azza wa jalla bi makanin enukure goton taw qablan yaqa ko adidan hibbude alal ardi ka horileti Allahu akbar fatibu biha nafsan weltinire sabudun do wonki jimundi ale go yudum welu on wonon huwobe dum wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ma kun laado wa qalu lahu taygom dibe innani wa nelaado ma hadil adahi kulun fi ilayadi قال نلال ما كسنة أبيكم إبراهيم كسنة بمن إبراهيم قال بني ما لنا منها كبراج هن من مرئ important هن قال نلال ما بكل شعرة حسنة قال لا يقول يدم ما يبراج قال بني أنا فشوف كل يبين كدانتون قال بما بكل شعرة كلا لابل من الصوفي هردي لابين فب حسنة هراي دم مري مؤجر براج wabi anna yabunnu hikmatuha nafore munde al hikmatil adhiya inon jaa nafore jilayadin awalan ataqarrabu battorgo ila Allah ta'ala kala tiddo to don bi hasabu layya itu kadi qala subhanahu fasalli li rabbika wanhar julan jomi ma boroda wa qala azza wa jalla qul inna salati wa nusuki kirse kon hirsata ko ma hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu ala kafididdo e makko e fiidum wan nusku kuyete nusku on kirse den huna do wa tabuhu ko dum hirsugol tagarruban batto ko ilayhi fade kama ko kan Allah subhanahu wa ta'ala saniyan ihya sunnati imamil muwahhidin dimmundu ko fi wurnutugol sunna wajjin dimbe al imamu jo wajjin dimbe Allah ben don Ibrahim khalil alayhi salam kala tawdo ko no wadi Allah goto ko Ibrahim woni horejo makko itu kada Allah wahayni ilay fade makko an yadbahande hirsata wala daw bi makko bajjon Ismail summa fadahu rifti o sottiri mo be kabshin sakari fadabahu hirsindi badalan lonto anhu bi makko ngal taala la dali fadainahu min sottir Ismail bi dawin azim kirse mawnude sakari wonnudi ka aljanna salisan at-tawsi'atu ko fi yanya golal iyal be ngurende yawmal idi nyande julde kambe kabe batew ko be nyamade nyande wa sha'atu rahma isaku to golir mende bainal fuqara ko de wasulu be wal masakini rabi anna yabunnu shukrullah jarnu gol Allah ta'ala ala ma sakhkhara lana idoko ko deltani min bahimatil an'am immorde tewne murade qala ta'ala dali
fakulu nyame minha e morde layyan wato e mo nyammino alqani e yondinido mo torota ko wal mu'tarra e on lurritido ha tawi mo torade kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Khamisan ahkamuha nyawre munde alif sinnuha du'imun inta awalan la yujzi yonata fil adhiyati kalayya min ad-da'ani morde ka bali aqallu min al-jazai kuburi fandude solukol wa wakoni solukol ka bali ma awfa sanatan ko kol timmin kol hitande aw qaraba ma banni hebi lebbi sappo e go wa fi ghayri ad-da'ani e kotana ka bali min al-mazi morde ka bi wal ibli ka ngelodi wal bagari ka nay la yujzi yonata aqallu min as-sani kuburi fandude ko wete kon sani wa kon sani fil maazi maizi ka bi ma wafa sana ko kolti min ko litande tis wa dakhala fi saniya natani fi itande dimme wa fil ibli ko ete sani kangelodi ma wafa arba sanawatin kumbanti min badu min nay wa dakhala fil khamsayn natande hitande yuabere wa fil bagari kanay ma wafa sanatain ko ngenti min ngedu didi wa dakhala fi salsayn natande hitande tatabere Digawli alayhi salatu wasalam la tadbahu wa tanhirsu illa musinnatun sona musinna illa an yusara alaykum sona sattana wara maramo en sona ko hewta dum no haray don fatadbahu don way hirsu de jadatun sulukol nadani morde ka bali wal musannatu e musanna min al an'ami himorde ne muradi hedditi ni hiya thaniyatu kuruyete saniya saniyan salamatu hisugol makkol kankol sunna halkol la yuzi yana tafil adiyat kalayya siwa salima sona hisukol min kulli naqsin imorde kala do itande fi khalqatiha ender tagu mungu fala to yuzi yana ta al awra'u lajay e kolitere wotere wala al arja'u wana lajay kol wala al adba'u e wana hela aladu hol ay maksuratul qarni helu kol haladu hara alam no kol ko min asli kada yere taywoni ko do hun kun toli ellala amma qutwatul adani ma seki kun nur min asli ara sekande den ko ila kada yere taywoni ko do hun kun tun seka sabo mande ellala walal maridatu wanana unukol walal ajfa wana hurikol wa yakuni al ajfa al hazil ko hurikol allati kol la mukhafiyata buso bellere fus fay ru ala wadhalika dun likali sallallahu alaihi wasallam kusab ma kun la maki arba'un ummunteji naylata juzu dago ta ko fil adahi kalayya al awra'u kol yitere wotere al baynu awruha tawa yitere wotere yaga ngal no bangi do ande wal maridatu en nawnu kol al baynu maraduha ta kol nawnare mum feeni wal arja'u e lajay kol al baynu diluha kol lajande mudum bangi wal kasiratu e hel kol aladu allati kol la tumdi kol wawata labbinde yani la nabiya fiha kol tawata la balu alaim ay la mukha muso ala afan wal kasiratu e horikol allati kol latungi kol tawata la binta nyamu dokol yani la naqliya fiha la bala la makol ay la mukhammusu ala fi izamiha kandel e makol wayal hazir kol woni horikol al ajfa yurkol asalis afdaluha ko buri mojjude fanjoni e layya afdal ener ko buri mojjude al adiyati layya ma kanat ko kollati gol kabshan harako kawal agrana margal galadi fahalan harako ngari kadi ndi tappaka abyada raneri yukhalitu tanu jilli e mayri suwadun balehoy badu hawla aynay katakku gite mayri wa fi qawaimihi e ka kormo hoy mayri li id ko di hada huwa alwasfu ko do tigon sifa alladhi istahabbahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam monela Allah on yidi وضحى به بلي دنكتي قالت عائشة نينا عائشة ماكي رضي الله عنها إن النبي أن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وليك بكبش ساكا أقرن مرد غلادي يطأ في سواد هنديابرا ألغو هنديارا قربه بله ويمسي هنديارا في سواد كدوني بادو بله إليه ويمزر هندينداري ألغو هنوك هوري جتماير في سواد بادو بله rabian waqtu dhabhiha waqtu kadwa hirsede don waqtu dhabhil adhiya waqtu kalayya hirsede don sabah yawmil eid ko bimbi nyande idi on bada salati baaw non idi on julama tawna wetugol bimbi tun hara julo yaade ay salatul idi julde idi fala tujzu yonata hirsugol qablahu ko adi idi on abadan furray
لقول صلى الله عليه وسلم من ذبح كلا هيرسو قبل الصلاة كدي جولد فإنما يذبح عنده كويسن لنفسه كهور ما في ليا من ذبح كلا هيرسو بعد الصلاة باو جولد فقد تم ريتمين سكو كيرس مكولن وأصحاب عليه بسنة المسلمين سنة جول بين أما بعد يوم العيد أما باو نيلاند جولد دونكين فإن وراء قد يجوز ندغو تأخير عن التنغل هيرسو غونغول ليوم الثاني هكا نيلاند إمره دون بيمبي جولد والثالث كتامر دون بيمبي تجولد بعد العيد باو يد لما روي سبق في الله كل أيام التشريق den nangal nyaldi nyameteedi yari din dabuhum ko sa'i hirsugol may ka tafsir lay be inni ahmadu wa fi sanadihi imam ahmad no yewtika sanadu makko maqalun yewtere wa hunaka na don atharun batteji an ali ko yetta sanali ibn abbas wa ghairi ma ko inabi radiyallahu anhu tashhadu law ko tata hin wawa seedi tanade dum wonde kono woniri wa qala malik imam malik maki wa abu hanifa wa huwa marwi an amri wa waladihi radiyallahu anhuma wonde la tuakhiru al adiya wala ya wa take nettinede an salisil eid ha gaay nyalande tatabere eid na bi mana nyande sappo tati donki be do wina be take ha ton khamisan jabun dum arten dow ma yustahabbu kon ko yida inda dabiha wadegol sanga hirsugol layya en yi'a joni so tawi sallugugol layya on ma ɗum jooɗagol ɓe nguure hirsowo on jogo doloke makko on ma ɗum lotugol ngil taw en yi'a joni so ɗum no tawa nder ton an yuwajjiha ha ko nde on tigi yustahabu no yiɗa an yuwajjiha ha nde on tigi fewtinta mum tewon ilal qibla ka qibla wa yaqulu wa inni wajjahatu mi fewtini wajja yeeso angol lilladi wonande o allajo fatara samawati wal arda hanifan ko newiɗo musliman hanifan dina kanko ko newi ka musliman ko mi jebbilido no ma ana mi wonal minal mushrikin yaado shirko be na salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin andin do ko aya alquran wa idha bashara dabha su'ari o soccondiri e hesugongol an yaqula nde wiyata bismillah wallahu akbar allahumma inna hada o sunna min ka ko immorde kama ba ko